Chung television zanaba megoita gai khang tholiu phamarina thonriwe asai banjanai pukpabu zenrun apangu Timik tong local daily newspaper the Tamenglong Times the GAANPHIU Mail kani Imphal Valley based paper the People's Chronicle the Kabisu Mecham megoina khang pahin dawlone Ray Mikho Government of People's Republic of Nagalim Zailat Region Rui Leng na Luan 78 thak Mai Naga Independence Day Town Baptist Church Tamenglong Headquarters ko Dalawnong takai kanthe None District ko electric asi katup na public goi khangkung mai azu tilaw na ba mai lung ko Dawlanai None tong Deputy Commissioner Dr. Sharat Chandra Aroju rejoined meeting ko na CSO leader nun le long Mai Bazar Board Office ko mai lam kapyan kariu kanthe State Bank of India SBI khani Punjab National Bank PNB refixed deposit fraud sukan mai tang Karnataka tong Finance Department rui State Government Department Public Sector Units Board corporations, local body, universities khani by institution goi da SBI khani PNB khori kadiu tong account goi imbang khang order tipat kanthe Haflong Dima Hashau Assam ko auto rickshaw driver helmet piu manga thauta bamtina dengkha chingkhat fine ti khap kanthe Haflong ko Dinendra Kampar tuna kaw mai bu Motor Vehicle Act 1988 sector 194D bangkho fine su tonge tiki 3-wheeler khang suna thu fine lagong mage tuna sakane Luan 78 tang mai India tong Independence Day TAMENGLONG ni mai ma ko Nemcha Kipgen Manipur Minister for Textile Commerce and Industries resign na Kukizo Community Rui 3rd edition Hargar Tiranga campaign rally talokan the Iran Rui Israel ru ko ri kai khang tuna jamreng suba melung ko Western country goi rui World War 3 pat punimai khang ta lungai bamte Mida ko Western Defense Ship goi rui ri kai to nai thai suna Jackson ka bamte khatni Lebanon ko British me goi ta Indo pat bamte Dawlanung hai Camp Hebron Dimapur ko Luan 78 tang Mai Naga Independence Day mungkhotai NNCN IM tong General Secretary TH Muiba Roy Naga minun ka kandi khang intan gongka mai history nun ra ko loi da kanthe Asai kani akhat da ko hai Ukraine with Russia tong Kursk border region ko military operation gut na 1000 square kilometer daw tong territory hai sin bin gut kan mai tang Ukraine official Roy sa in daw kan mai Q2 Russia Roy in zum mai lungning in than me ko in tu zeng me ko Tinai lawi thai kaniu aroi ri hai gudalake tu mai the Ataw hai India ka pum kho doctor nun protest kai na ba mai kalam Q2 tatkan mai kanik thang tai RG Car Medical College Hospital Kolkata ko post graduate trainee Dr. Puita Rep Sulawna Suloi lo mai zengriye Manipur ko lalu pat ba mai lam ko senior advocate Rina sakan mai latbam ta nu nimok mai indaw na All Manipur Bar Association Rina Chairap Court Complex Uripo ko sit in protest takai kanthe Indo-Myanmar border dang ko nai me Tharet River jangai Assam Rifle le Manipur Police Rina tingsanai Wednesday nungtai joint operation takai bigan ko Kanglei ya o kanbal loop KLKY tong cadres mansai padai nim kanthe Churachandpur district lung ko nai me Ampanel pharmacy hai Jan Arogya Yojana khadi chief minister gi hakchel gi tengbang ko reimbursement phangmo pi jengre asai pukpabu jengru na bu ko bangkai puni the tuna saye Prime Minister Narendra Modi le Foxconn tong Chairman Yong Liu tingsanai Wednesday nungtai ariu kanthe Dawlanung tong court hearing ko Arvind Kejriwal kong Supreme Court rina bel timak kanthe Indian Institute of Information and Technology tong kathan kasiam kan mai boys hostel khani dining hall Dawlanai Governor Lakshman Prasad Acharya rui kai than ku kanthe Khamisina mai goina khang ting nai lamni pa in dawloni asai pukphabu jeng runa pungo banjanai timik tong cheng metong cheng kai 27 degrees Celsius to 21 degrees Celsius 9 abame naimik rina 4:51 AM to 5:51 PM 9 abame gan ko muang leting nai jing ko muang leting muang kuma athwan pukphabu jengru na charu kachak nai timik tong cheng metong cheng hai 29 degrees Celsius to 21 degrees Celsius 9 abame naimik rina 4:51 AM to 5:51 PM 9 abame asai to ang kabisu me chamtu hawranga lote zana ba me goita thon ku the